Madlaw mo ka di dyan nag-delivery ti landok ang darat di takaroba? Ewan pare. Nakita nga rin di namin sa dalimbaba sa kaya. Anya nga naman ang ti patakder ni Tata Ponsyo? Pagsasalitaan na may di stall alundri siya kano ti ipatakder na. Kasta ka di? Ay gano sayada. At danto itasitag, ipagpalundrian no bilang lang. Ewan pare. Nang lunan no matutodo. Nagligat ti agpamagat ti badong ay. Barang man no, agayab to ni Tata Ponsyo no agkasapulan ni ti trabado. Tani, awan mo tan ti pakitang dana. Wen kumare, isumat tinangag ko apag sasaritaan da. Ay, kat nasaya at no agpatakder mat ni Tata Poncho iti laundry shop. Wen nga rod mare, no data nga ada anak na, dakkel ti maitulong na dayta. Ay, nang runa kanyak nga awan washing machine na. Ay, makabanog ti aglaba. Agpadata ako mare, iso husto laang tinapanunot ni Tata Punsyong agpatakder iti laundry shop na. Da kayo magayam, Tata Ponsyo. Wen, saludsuling ka ko ba? Noon nawaya ka italawas. Ha? Wan tata, awan mo ti pakitang tangdana kita. Kasta ka day. Amangan no kayat mo ti magtrabaho iti patpatakder ko alundri siya. Kurang nga may dagiti trabador ka. Kapampanaw dya may nga inayaba. Mayatak, tata. Umay ka nga ron inton bigat. Tapno adda kadwa ni ambong. Uray saan kan nga agbalon. Tadama ni Marcy nga luto iti pangal daw. Wan tata, umayak nga umay. Agyaman akton niyo. Anya, mapan ka makitang da ni Jayan ni Tata Poncho inton bigat? Wan bakit? Imbay nga minita eh. Naku na kurang ka no, ti trabado na. Ay, kat nasaya at ano kasta? Wan nga ron, naimbaglangan, tas siyak tinayaban na. Saan anilando? Ay, kat say-saya atom ati panagtrabaho mo kenkwana. Tapno agbayag ka. Saan man ang aparparaw pa at trabaho? Oo ngayon bakit? Saan mat Saan mo't nga ibagbagam dita? Inton kwan, agsasadot kan tumanan, kalpasan ti manungal daw. Si kakit di mo bakit? Aggagatak itan kung naktungoy. Puutom da ita. Makabanog ka talaga tagtrabaho. Kasta talaga to niyo. Makabanog ka talaga. Nangruna ita, tanagbar ti panawag. Hun nga ro, tata. Ala, ang ginanakay bailan. Kabayatan ti panangururat tayo itimakan nga iyag ni Marce. Hun gaya. Asino ang marsida ita, tata? Ha? Ketika na ka ni bakakwa. Awang pa nga min trabaho na iti lugar da. Iso nga inayaban mi pala dito. Kasta ya? Nembagla para luto. Kinumanusan na dito yung sunto tagtrabaho iti Lundre. Kasta ka di, tata? Nagganas ngayon no kasta. Ay nawaw. Mangan kayo, Uncle. Agyaman ako na, Marcy. Awan anyaman na. Ano sa nyo laang day talutok Amangan no kurang ti asin na. No kurang, adamot ti patis. Gusto lang ang ating balasa. Nagnanam nga ron. Ha? Wen, isa masigurado nga do ti kanag. Nang runa ket sikati nagluto. Anya? Amo mo pare. At dati balasang ijibalay da Tata Ponsyo. Kay, man ano nga ito adda balasang iti? Ay nawaw, nagpintas siya. Promise. Anya? Uray ang rong agkatay tunggal makikita nyo. Nagsiksya talaga. Nagsiksya balasa. Sakit, nagnanampay ti pa nagluluto na. Iso nga minti para luto iti kananming agtrabaho. Siya ka talaga pare. Amang ano nalipata mga dasawam, ken anak mo. Ipalagip ko lang ang bakit di Si kaki di mo't pare. Saan ko mga isuka ni Gina no bilang lang? Nayuna ang lang. Ay nawaw. Anya? Kung pare, inayon ko man tayo balasang. Nagpintas ka talaga. Mapukaw ti banog ka. No iso ti makikita.
Ne, itaman pa yan, nasapa ka nagriing lakay. Ha? Parbangon pa lang, agsagsagana ka mutin. Sigagid di mo bakit? Awan ti dakis na masapa ag sagana. Nasapa lang. Kaputa dyan mo tin makaturo. Nakakapiyak pa din na. Nakaskas daw, maday ta kinagagat mo si Katunyo. Imbaga ang magking ka nga agagagitakitan. Sana ya? Tapno man awan ti may bagbagam kanya. Anya? Iti kasta, uray kas kasano. Uray sadot ti amin asadot iti panagkitkitam kanya. At dalat tamot maapusit mo nga aramidot ah. Anya? Kat, kayat mo asawan. Mapan ka ni Jayan ti pagtrab-trabahuan yaw. Katuan ah. Mos pangtual ko naman daw. Ay nawaw. Nagsapa ka matunton niya. Unta ta. Nasabak man. Tawan mo ila ramida ki jabalay. Kasta ka di. Di ka madalakan tata. Diyak mo't panayunan ti tangdan ko iti may sahal daw. Numano ti Rick ko. Isulatan ah. Nagaskas daw sa akin dito kinasing pa mo ita. Ni tata mo Saan mo Nagkabay kan. Unta ta. Nagsapa ka nagpaburak iti danumitay. Nagkapiak. Sakbay ng imayak dito Kasta ka di. Ay ka ala ano ko nang agtrabaho kan. Unta ta. No worries. Okat, kumusta ngay mo, di pakitrab-trabahuan nila kay mo? Nalpas ka din? Diyak man ang mumari. Dandani siguro malpaso na. Ay kat, nasayaat nga rod ano kas tamare. Nakunakday ta, takanayon mo't amasapa ni Tunyo ang mapanagtrabaho. Ha? Masapa amapan kan maladaw nga agawin. Agub overtime ka no? Kasta? Naimbag ano mabaybayadan ti overtime na, tapno adamat ganas na mare. Panagkunakot saan. Tulong na kano kanita tapunsyo. Tapno daras malpas ti laundry shop nga ipapaaramid na. Sa bagay matkit di ayong nakaskas daaw man ti kinasingpet ti asawam. Ah? Saan nga minakas dya idikat? Ay, uray siyak mare. Mas daawak mo't iti kinagagat na ita. Kitsigod mo't asadot. Barang mapanunot ng ti agbalew ti jas kya lalaki. Apay, mabayag pa jar aramida niyo lakay. Saan mo't baka? Mabitla di jayan. Siguro. Wala ang alawas kit malpas mo't tan. Kasta aya? Kan ako naman nila kay Ponsyo. Ang mabalinda ka nun nga agupirit itabulan. Nagsayatan ngay nung kasta lakay. Mabalinto nga rudan ti mangipan iti labada. Ay kawala. Uray saktong timangipan bakay. Ah? Di ka ka di mas dawa kasta. Ay, nakakaskas daw mat nga men, ta saan ka mat asigod akasta kagagat lakay. Ay na. Di lamat-madlaw mo bakay. Di ka kaagyaman ta nagagatak ita. Makadak lang dito balay nga agul-uldag ng malmalam at damay bagam. Ita nga gagagatak at dalat na. Anya nga talaga bakay. Ala, wunan. Wunan, Tunyo. Nang logi mat gaya man jalon lorisap ni Tata Ponsyo pare. Un pare, iti pa na minsan nalawasan ng rugi oh. Nagkana siya nga eh. Kahit mabalinan at mapanagpalaba. Ha? Numasadot ka mangipan iti labam. Ipagamlaan ka niya ko. Siya kung ti mangipan. Sa bali man hindi nga galaw mo pare. Sa bali man Anya sa bali mo pare mo. Ipagbakak lang mo tipot na. Gapura ang tadat siya si EJ. Ay. Subsubra man hindi ta kinagagit mo na. Anya? Ay na pare. Ipagbaka ko ka. Ipagpakauna ko. Ita ka na ano ti babalo. Siya kapela ang timbagustuhan. Diya ka anakan ti asawa ni Tata Ponsyo. Ay nawaw. Tagtagari pare. Nga kan. Abangan na damakang nagkit nakapapay. Ada asawa kin anak mo niya. Agalapap kapay lang iti balasang bet. Hay nako, salbag ka. O niya, naisaganam ka din, dagiti malabaan bakit? Katwan itay pa yan ay sagana. Kasta ka din. Mala, ipan ko nga rutan. Anya, ipanmon ko namkat nagsapa pay lang.
Sigurado asaan pa yan naglukat ti laundry shop ni Tata Punsyong. Naglukatan. Anya? Kung saan pa naglukat ako, siya akong di mangilukat. Ay nawaw. Mala, ingka man laangan. Makarengreng ka dito'y balay. Naimbagabigat mo, ading balasa. Eh, ading mersey ko na kuma. Ha? Kastamat kan ka? Uncle Tonyo? Angkan, kisi ka, di mo, pinalakay na mutan. Angkan mutan daw mo kanya. Ha? Siguro, siyakti umuna customer mo itanga umay agpalaba niya. Wan, Uncle. Nita, angkan man eh. Manong ko na mutan ang. 30 pa lang titawang ko. Si kakit di mating man. Kasta ka di? Ay na, pasensya kan mano. Kunak ngamin no agtawon ka iti 40. Kanya, Ala iba din nga roday ta ipalaba, manong. Subliam ton inton malam. nagyaman ako na ya. Huwag gaya. Adala ako makayat ko sa ludsuday. Anya day ta? Adda ka din kayan ayat mo, ate. Ha? Noawan pa eh. Ang mga no mabaling ko tiag-apply dito yung laundry shop yaw. Este kwa, ken ka, kunak kuma. Anya, kasta ti imbagadaya atun nyukin ka. Wan, Uncle. Ete awan ng bain alalaki. Wan nga rod. Amok mat nga da asawa na. Ngamno apay akasit ibagbaga na. Una yan ito nyo. Ipakpaka naman ang ugali na. Ibaga na pay. At 30 na kano titawon na. Anya, ay tawalan bainan. 30 nga, no 40 na dyan lalaki. Ay, adala nga rin na asawa na. San pa'y laamapnak man? Ay. So, maila kundi ka gay. Tagayam, adda di kayat na asawan. Makita laday jay. Makangag nito nyo. Inpan mo matanda giti malabaan saan aya? Un bakit? Ipan ko man ang dagiti bedsheet. Nga. Anya? Saan ba't narugit dagita? Nadalos dayta ta naidulin. Kaya kung nga nga ipalaba bakit apo. Tapno na bang lumot ang usaran ang. Anya? Di ka madalagan bakit. San asi ka tagbayan? Sakti makamo. Anya? Nalalala. Ditakan. Tamapan ko itulod da ito ijalong shop. Ala! Ingka nga rudan! Ha? Si kamanan, Tonyo. Uwan tata. Umaya ka man ng agpalaba oh. Imay kakanumot itay biga. Adda impala ba? Apos sa bali mandetan. Sa bali tata. Kaya mun sa asikan ti ipisok ko di tamasin apaglablabaan Ni. Apay ngayon tata. Di ka man aging dadamag si Katonyo. Kaya mun sa apatay abok day tabanga-bangam, Iso mailagayam apakitang gilas ka manipot iti inayabang ka nagtrabaho ditoy. Kan aging gaitaan ang rugin day to laundry shop. Gayam, sir patam teka anakan ni bakit. Ni tata wait. Saan mo't adakas ti makarik na itayat rit? Manipod ngamin nakitak ni Angel of No Mercy. Nakarik na iti ayat adyak maawatan tata. Ay natunyo, saan nga ayat dayta? Ibagbalakon, kinakwam la dayta. Salbag ka. At talangaro din asawam, ngam kastagid din dar aramilem. Anya? Agasim man, dai umay mo aminan ang mabalin ang malabaan nga uray na dalos pa'y laang. Makitam laang ni Marcy. Una yun dayta. Intungkon, si ka na talaga ti ipisok ko dito masin. Kaya mo, tap numalabaan ka man. Namurangan dayta tsuram. Awanan ka itibain, mangibabain ka nga asawa! Anay ko, bakit? Apay,
Tinumpala malatanan niya. Isumat lagayam, agagat mo amin, agagat. No may papan iti panang itulod mo iti laundry shop ni Tata Puncho. Tagayam, panggap mo nga arman, dya balasang agbambantay. Bakit? Di kalaagbahin iti aramid mo. Ay na, siyak ti mababain kada Tata Puncho, nang runa iti asawa na. Ang ko lang. Hindi siya bakit? Ulay ka Anya nga, pa. angaw! Alay ka. Agasaman, tauray na dalos akawas kas kada bedsheet. Mapan mo ipalaba, gapula ang itiday dya abalasang. Uy, no! Eh, ela. Kaya gusto mo din na bakit? Anay ko nagsakit na pingping ko na. Promise, bakit? Saan ko nul ulitin? Salbag kit ni tikas nga aramid mo. Kung di laundry ka, nga madamat gayang balasang ang makagapo. Ala, pumanaw ka dito isang wanak, tamang ano jak makontrol ti ungat ko kan ka. Ay, narunawag tarubam. Anya? Ay, nawaw! Agtrabaho kan agagat para iti pamilya. Saan kat nga agagat tapno makakita laeng iti chicks. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Nagdagit ang aso ta. Pasalsalida iti kalsada. Isurakit din ti mailslis yan. Sa pairabiin. Nay, si Kamagayam Ruben. Kuna laki din no asino day jay. Okay ka lang. Na kayo gayam, tataalan. Ay, talaga pirwisyo na kita nga aso ti Karuba. Uwan nga rod. Nay, kapitpitak kan. Kabailam ti tumakdar. Tanusan ka umawag ak iti tanaw. Eh, saan tata? Kabailak mo ta. Sigurado ka? Uwan, di tak pakadanagan. Kabailak. Ay, no saktisi ka. I-report mo na ita na pasamak iti barangay hall tapno maksunan. Saan na si katinay kanal ditaw eh, sa payawan ni Nora dita balay na. Sigurado nga agsa nga agawid mananday jay. At akong makait. Pasensya ka no itak lang. Naan ano ka, Ruben? Kapitpitak ka mat. Ada pa'y sugat iti rupam. Kasano ko yun, naidiretso ak iti kanal. Saan ka di ako nam nga expert ka nga agmotor? Kasano ang nagdiritso ka iti kanal ako nam? Nagigiman nga aso ni Manang Nora. Naimbaglagan. Tada ni tataalan akaruba at timulong kanya. Na, tapabasulong pa'y laang ti aso ni Manang Nora? Una takilat at imara iti sentro ti kalsada. Namin, ano nga baga agalutan da? Ay matagitan. Ha? Ay una yun ti kasta. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy. Tanudad duma, uray nakamuturak, kamatendak dagiti asaw. Italaan na karaw ti donor ko. Kasi nga minti napasamak. Ala, agpalis ka nga rudan. Tagasak dagita sugat mo lakay. Anya ti masampol mo, Jessica. Ay kuwa nga min manang. Ibagamon, takas makita mo. Busy ah. Mabalin ka de, nga igalot mo pa'y laang dagiti aso manang. Ay nawaw. Anwan na kaaya dagiti asaw. Dumanon damat ngamin iti kalsada manang. Nadisgrasya pa'y kitian nila kay ko idirabi takalat ka no ati maray ti asom iti sentro ti kalsada. Amangan mo't no nakainom ti asawam. Katagar aramid lang iti istorya. Ay saan manang? Saan anakainom nila kay ko idirabi Imposible mo't at ibagbagan. Naglawad ya kalsada. Maaksidente kitain. Nakamotor lang ma. Anya? Pakibagamkin nila kay mo ah. Ano mabalin? Kat di na pagpupudutan dagiti asok. Nalipatan nyo kaday ako marik ni Kapitana. Mabalin kay nga ireklamo iti kastang aramidan nyo.
nakasarita ni Manang Nora. Wen, Igalot naman siguro dagiti aso na. day tangarod ti parikot lakay. Saan na apat yun ana disgrasya ka? Anya? Diyak man amo iti day dya a tao lakay. Pinagbalin na mo't nga extension ti paraangan da, ti kalsada. Naku nanapay ako mari na kano ni Kapitana. Kanya kumano kumari na. Adda ni tataalan amang panagnag, apod no ti bagbagak. Ayun ngagpaiso. Siyak man ti mapan iti ayan na. Siyak pa'y lang ti pagbalinan ng olbod. Ay, agi na nakapaikit di. Mapanak pa'y iti ayan na ita. Tapno makita na ti perwisyo nga impay dagiti bulos nga aso na. Kitaan ti perwisyo nga impay dagiti bulos nga aso, Manang. Ay nawaw. Anya ko matiang mo dagiti asok di tangay. Ni, apay di ka makawawat. Kilat at timare dagiti asom iti sentro ti kalsada. Idi rabi alim mabasak. Ay pangasim Ruben ah. Di mo pagpupudutan dagiti asok. Saan laanam na minsan ang napasamak ti kastoy. Tanong da duma. Uray na kamotor da tao. Kamaten dagiti asom. Kas na kunak itayon. Di mo pagpupudutan dagiti asok. No na-aksidente ka. Ay katbasol mo matin ah. Apay ngamin adi ka agan anad. Na, tapag balinam samat nga extension ti arubayan mo ti kalsada. Idi pa nga ibagbagak ano mabalin kat igalot yo ti aso yo. May matangkin kayo. Adda ka di ebidensyam amang panik na. Ada giti asok ti makagapon no apay an na-aksidente ka. Ah? Adda ni tataalan, ta iso tinang tulong kanyak idi rabi eh. Ni tataalan, ha? May samot day talakay. Padam anak reklamo. Masigurado ang nagtulang kayo. Nangag ko tinagsaritaan nyo ka ni Robin itay, Nora. Kahit anya ko maitatata. Pudno matibagbaga na. Nakita ka na ikanal idirabi Kasano ko maapatyek ti bagbagayo. Kat saan ko mat anakita. Kasano ang makitam ka awang kamo di tabalay mo idirabi Basta, sa anak basta mamati iti sa ulaang. Ay, nawaw. Ay, masyan ka kumamot ka dagiti padam at tao ama perperwisyaw. Gapu ka dagiti bulos nga asom. Apay ngamin aya apagpupudutan nyo ti aso, tata. Kastala akadayo nun. Nakareklamo kayo launay. Igalot mo dagiti asom tapno awan riray. Awan ti madangran, no igalot mo. Awan pa'y mapirwisyaw. Apay, urayam ka ding adda matay sa kagnakam Kumusta ti sugat nila kay mo nga, Jessica? Ininot mo nga agimbag, tata. Ay nasaya at ingkay ka agreklamo ngagpaiso ka ni Kapitana. Urayin nyo amalpas ti seminarda. Ay, day tangarod, tata. Di mi maaramid ti agreklamo. Takumari met ngamin ni Manang Nora ni Kapitana. Manya kumagay no kumari na. Abangan numasayang lang ti bannog ken oras mi. Numapan kami. Kat saan met lang ang maaksyonan. Padasan nyo lahat at timapan tanaligat no di kay agtagtagaray. Awan at timapasamak no kasta. Kasano nga rod no saan nga aksyonan ni Kapitana, tata. Sapay saan kami met asikat dito'y lugar tayo. Ay no di na aksyonan idiretso yo di munisipyaw. Ada akmat nga witness nga do tinapirwisyo dagiti bulos nga aso ni Nora. Karubak amismaw. Iso ang makitkitak ti mapaspasamak. Panagkunak, gusto tinaybaga ni Tata Alan, Ruben. Noong saan nga aksyonan ni Kapitana. Close friend ka nung ni Manang Nora. Padasan talata ah. Saan ta sikat dito'y barangay tayo? Ngam, adamat siguro karbangan ta nga agreklamo no maagrabyado da tao lakay. Kahit mapan ka di barangay hall. Mapanta tanalpasan ti seminar da Kapitana. Si Kalatan. Mapanta adwa. Tapno makita ni Kapitana dagiti sugat mo. Naimbaglaangan taday talaang ti sugat sa grap mo lakay. Narigat mo't ngamin ti makisarita ka ni Manang Nora. Umayak man, kumarik a Kapitana. Sumrak ka, Marinora.
Agyaman naklaunay, mare. Anya ti aramidam dito'y barangay hall. Adda ka di masapul mo? Awan mo't, mare. Kaya't ko lang ang abisitaan ti kapitana ako, mare. Nabayag mo't ngamin idinaudi ang nagsarita ta. Amumot a busy-busy da tao, mare. Anya nga tinakasupot nga inig gamam? Ayun, gimatangak ititinapay nga ikapit. Ay nawaw. Sakto, mare. Kaipapapudot ko laang ti kape. Mayat mo't gayam ti timing ko nga imay, mare. Minsamot manang Nora ti kasarsarita ni Kapitana bakay. Wan nga rod lakay. Wrong timing ta. Naira namot nga anda dito'y barangay hall ti tao nga ireklamo ta kumalakay. Kasano nga rudan daytan? Agawin ta kadipay. Ay uwanan alakay. Agsublitan to iti sabali nga aldaw. Naglaing mat at talaga dayta Nora. Narikna na siguro nga umay ta agreklamo. Addan to aldaw dayta a tao. Agawid ta nga rudan. Saan tamot lang ang makapagreklamo no at daday ta tao. Sigurado a kontraan na amin ti ibagata. Aguri ka. Adamad dagiti kakagawad ni Kapitana diti barangay hall. Anya nga ta, no isudat ti pangimbagaan ta iti parikot ta. At dadagiti kagawad. Ngam no makita na ta ni Manang Nora nga imay, sigurado nga adumanan ti sa una. Nay, nagsubli kayo mga dagaws. Kung mano na pang kayo nagreklamo ka ni Kapitana. Nagpatingga kami ti entrance ti barangay hall tata. Ay nawaw. Apay. Adda nga ni Manang Nora iti barangay hall tata. Ay, nukasta. Ijay gayam tinapanan na. Wen tata. Ay, amo na siguro ang mapangkaagreklamaw. Iso nga inunaan na kayaw. Ay, di naman ang inggalot dagiti aso na tata. Agkaiwarada man iti kalsada. Anya ko mat-expectaren tayo ngay. Sa balit ti style, dahi ta karuba. Jag amaw ngam. Ay na, feeling ka nga tuwan magsasaw. Kunamblan asinaw. Naturod takumari na kanukit nga rod ni Kapitana tata. Nakitang alimabas ni Kapitana iti paraangan tayo itay lakay. Kawin na tagalas sa isain. Saan ba't mabalin ang maturog iti barangay hall? Mapanaklaangan iti balay na tay jaya kung nagreklamo. Katakan ka ano kayat mo timapan? Nasaysayat matlaang tapno maibagak ti kayat ko nga ibagalakay. Ala, ingka nga rin. No siya, agbati ak tagluto ak. O sige, agsubli at tumatla adagos lakay. Oh, agtugaw ka pa, Jessica. Ay, agyaman naklaunay, Kapitana. Anya nga minantay ko nam agagaram, ading ko? Adda ko makayat ko nga ireklamo, Kapitana. Asino? Di ko marim, Kapitana. Ne, asino ako mare? Ni Manang Nora. Apay, anya akalukwan man ti inaramid na, ading ko? Idi pa'y nga ibagbagami, nga igalot na dagiti aso na, nga magpatangken mo't. Nadisgrasya pa'y kat din nila kay ko ay di na minsan arabi eh. Nagdiritso iti kanal. Anya? Naimbaglangan ata saan anak karo ti donor ang nasagrap na, Kapitana. Ti ko na ni Mari Nora kanyak, ingalot na kanumot dagiti aso na. Ay saan mo't, Kapitana? Pinagbalin na nga extension ti arubayan na ti kalsada, Kapitana. Pasensya kayon. Nabayagmat nga minan asa anak-anap na pan iti ayanda, iso adyak amwa kastagaya. Kumusta ba kay? Nakasaritam ni Kapitana. Wen lakay. Anyat ko na ngay. Tulungan na ta kanula kay. Ay nawaw. Mayat ano kasta? Ay hadyak man ekspektara na kas jeti ibagana kanyak lakay. May salati kayat asawon dayta. Patas, ti panagserbi ni Kapitana. Wen nga rod lakay. Saan nga amin nga opisyal katkas kini Kapitana. Nakuna na pa'y amabalin nga ipabayad na kani Manang Nora dagiti nagastos ta. Ipakita ta kanulaang ti resibo. Kaano nga agsasarita tayo ngay? Inton umay a biyernes, taadda naka-schedule a meeting na inton bigat.
Adaak manen, Mari Adelfa. Innal daw samot nga umay ka dito'y barangay hall, Marinora. Wala, tawan ba't kidaduma pa kakumkumikumak, Mari. Ay na, pasensya ka, ngam adamiting ko inton madamdama. Saan ko amasango ti makiinistoryaken ka? Kasta ka di. Wan gayam, may ni Jessica ije balay idi rabi eh. Apay ka nyo, anya timbaganakan ka. Inreklamo na ka, Mare. Anya, iti anya aga po. Na disgrasya nila kay na gapukin ka. Gapu ka dagiti bulos nga asong. Tikunam kanya kat inggalot mo, ngam saan mat gaya, Mare. Ay ikwa, Mari. Tinasaya at umay kanto intun Biyernes ta pagsasaritaan tayo dagiti rumbang abayadam. Anya. Narabyan ka mat, Mari Adelfa. Ay nawaw, makapakigtot ka mo't, Marinora. Anya ter aramidam dito'y balay katrabien. Dila mabalin, ang ala itinasaya at asaritaan ti reklamo da kanyak, Mari. Inggalot ko mat dagiti aso. Ay na, Mare, nasken nga agsasarita tayo intun Lunes. Nakitak ti sugat iti rupa ni Ruben. Kat saan mo't piman amabalin abaliwalaak ti reklamo da. Sa maysa, amangan no ibagada apabpaburan ka, gaputa kumari ka. Kasla saan tamad nga agkumari no kastalaang, Adelfa. Saan matpiman abasta-basta ti perwisyo an aramidan dagiti asong, Mare. No ingalot mo kumangamen, di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Idi pa'y asang kaibagami nga igalot tayo dagiti aso tayo, tapno saan adumanon iti kalsada. Unay kan. Sayang lang ti banog ko anang tutulong kan ka iti panagkakampanya. Iti kasta pa nagsasaw. Kasla saan ako mari ti pangibilbilangam kanya. Aramidak laeng noan niya ti maiparbeng, Marinora. Awan ti kumakumari kanyak no maipapan iti kakastoy abanag. Pasensya ka na. Sikan ti ba ka mo amang i-budget iti sweldo, pakay? Ay nawaw, narabyan ka anagawin. Sa ita, daytoy laang ti iyawat mo asweldom, Tony. At dangarod nang usarak iti daduma. Ay nawaw, agpudno ka man, Tony. Adda ka din daduma agas-gastusam, ah? Nay, asino ko ma? Addan samot kabit mo. Addan samot ang karibal ko, ajak amaw. Karibala sasawa mo ba? Saan ko nga ugali day tanya? Apay nga rod akurang tinyawat mo asweldom kanyak, ah? Ay, nabakit. Basta da nang usarak ko na. Maamwak laang nga dadaduma nga gasgastusam dito. Talaga apay balot ka. Apay nga min aya nga ipilit mo bakit? Awan ti babae ko nakalangarudan. No awan babaen! Apay nga rod adi mo ibaga no sa dino tinangusaram iti daduma asweldom, ah, Tony? Apay masapol ang maamuam amin. Una, kasyak ta asawam. Karbangak amaamuan no asino ti gasgastusam. Ay, una yun, nanang, tatang. Ay nawaw, kunak man no naturog kan, Mary, anak ko. Nariingak ata nagpipigsamat ti sa uyo ka ni tatang. Ah, Ha? Disturbo kayo iti panaturog. Anya aya ti pagapapaan yu katrabiin. Kurang nga rod ti inyawat na asweldo na. Mabalin ka di? I-reschedule yu pa'y laang ti apayo. Intun agsa palaangan tapno saan kaya makadisturbo. Ay, nangig mo ti imbaga ti anak mo. I-reschedule mo, taungat mo. Padasamot manan saan yu ang nagkinaawatan kanila kay Mumare. Nakamisuot ka man na nabigbigatan. ay, kasano mo nga men, kurang ti inyawat ni Tony asweldo na, Mare. Ay nawaw, apay ngay. Ay, jak man ang mo. Ngam kaslaad da sa bali nga igasgastusan na, Mare. As in, kabit, Mare? Karibal mo? Panag ko na, Mare. Adda nga ta. Jak masungbatan day ta sa ludsud mo, Mare. Si kaman kit day no at damadmadlaw mo kanila kay Mau. Atapok nga rod nga da babae na, Mare. No atapom nga da babae na. Ay katrugyamon ati agimbistiga, Mare. Tapno maamwam ti sungbat ti sa ludsud mo.
Sa di naman ang tinapanan ni tatang mo, Mary. Diyak mo, nanang. Addan samatan at talaga babae na. Kurang tinyawat na asweldo na kanya. Ita, rimwar manan asaan na nagpakada. Ay nawang, saan lang ang nagpakada? Panunutan yun nga da babae ni tatang? Ha? Ang mga nadamatan kasing sinarak na asaan tay nga mo. Awan pa'y matinakitak, nanang. Siyempre, ilimad na mat ano kwa. Si kakit di mat Mary. Ayun, anya. Ay, adda planok nga aramidan ta. Anya day ta, nanang. Buludom to ti cellphone ni tatang mo. Ang mga no addamatan ti sabali akatsyatsyat na. Kasano no makadlaw, nanang? Saan? Siyak ti makaam mo. Basta aramidam ti bagbaga. Pakicharge mo man to cellphone ko, Mary, anak ko. Apay nga ita kailangan nga nagawid, tatang. Ada na patag ngayon lakad ko, Gili. Anya nga day ta, tatang? Sana mabalin na mamuan ita. Anya? Mamuan yung tulat ta ka, day. Ala, i-charge mo ti cellphone ko. Taagdi ko sakbi. Ni tatang mo. Ada iti banyo, nanang. Agdigos ka no. Muti man ta cellphone na. Ha? Adala makitak dito eh. Agsagana day tatao. Awan mo tinakitak itay, nanang. Imposible ah. Awan nga rud, nanang. Awan mo't sabali akatetek suno kachat na. Aywan ngagpaiso. Awan mo't ti makita. Tilaang mo't kumpare na ti kanayon akachat na. Kaya't asawan day ta, awan babae ni tatang, nanang. Nalabit nga adda ti daduma a Facebook account nga iso ti usarin na. Dayta ti duktalam, Mary. Anya? Kanayon mo't nga minen akurang tiyaw awat na sweldo na. Saan lang aday ta? Uray awan trabaho na. Agpasentro lata. No asino nga ta ati subla-sublan na ijay sentro. Oh, anya nga'y mare. Namuam ka din, no asino ti babae ti asawam? Ay, saan pa'y nga rod, Mari Dolores? Awan mo't tinakitak iti cellphone na. Ngam, yak sigurado. Ang mga nuad dapay ti daduma a Facebook account na, Mare. Anya? Masigurado nga da babae nila kay ko, Mare. Anya kumangay ti subya-subyan na ijay ile, no awan babae na. Awan ti pamanagnag mo, mare. Adda ah, kagudwa na ang tisweldo ng iyaw awat na kanya. Ti kagudwa, sigurado at ti babae na ti papanan na. Saan mo mata nakita, mare? Ay, maamwak to, Mare. Nay, gimatang ka iti baro ang motor mo. Pare andong. Ay, wun paray. Daan nga minitisigod ko sa usarak. Sika ngay, kumusta ti motor? Ay, ornungam. Ay kay kumplito na paray. Iso mapan ko man kita ninton bigat. Apay, saan nakadlaw ni bakit mo? Hindi kurang tiyaw, awat mo asweldo. Nang kung arog ti saritaan da iti anak ko. Ay, atapon nakiidin nga da babae. Anya? Ay, ipagarup na siguro ang babae ti makagapaw. O apay, kurang tiyaw, awat mo asweldo, pare. Kasta nga ron. Saan nabalin pare? Saan mo tapuno ti atap ni bagat ko? Ta timot motor nga arapaap ko ti urno nga. Tay motor asaan asinsinan. Bakit? Agpasentro ak. Manan, Wala, awan mo trabaho kita. asino manan ti kasinarak mo ijay sentro si ka, Tony? Ay nawaw, kasinarak ngay bagbagam may. Awan ti kasinarak ko. Anya nga awan, kat numasansan ti panagpasentrom. Gagangay na ba kay? Maamuam to ka day. Maamwak laang nga da babaim, agsagana ka kanyak, Tony. Siga ki di mo. Awan ti babae. Apay nga rod akastakan, kasla sa anak pa yun apagan ano? Busy ak nga ron. Tibagam kit day, adda sa bali apapapanan ti atensyon mo. Ni tatang matisimang patnanang. Nakamotor mat.
Asino man nga tan tinang buludan na iti dayta a motor? Kita ananang, madlaw ang hinginaan ti motor. Na, nagturod man nga agbulod iti kasta a motor? Ang mga no ginatang na, nanang. Ay, wala niya. Kasaritak tuman dayta tatang mo. Ano na kay kumati motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahuan na, nanang. Pag-service na siguro numapan iti ayan ti babae na. Sa dino tinangalaam iti dayta a motor, Tony? Ginatang ko Anya? Apa, hindi ka mamate? Ato iti resibo. Oh. Ay, nawaw. Nagngina? Una, tasaan asinsinan dayta ang motor. Bakit? Anom ti motor kat asidaglaang matipagtrab-trabahwam, Siguro, usaram numapan ka iti ayan ti babaim, anya? Saan mat Usarak iti trabaho ka. Kat no asidaglaang matipagtrab-trabahwam. Yoray man. Agmuturak latamit Tapno jak mabanog magmag na. Ay, huwag kayam. Ada pa panan may kanipari andong inton madamdama. Usarak ti motor ko. Gwapo ta motor mo parito niya. Una ta may aywanan nga rod paray. Sana mabalin na magasgasan ni Rebecca. Rebecca? Ay, dapay nagan na paray. Uwin paray. Rebecca, tinagan ti motor ko. Anya? Agawam ki din ti agsagana. Ta makapagrubwatan. Mga anak ko mabait. Ay kat agawam Tapno adu ti oras nga agpasyerta. Uwin paray. Ti kagdanag. Di balita da motor a service ta. Rumor ka dinton madamdama, anak ko. Saan, tatang? Apay ka de? Uray man no ada umay ag-deliver. Ada nga min trabaho kita. Ha? Urayam no i-deliver dati order ko para ka ni Rebecca. Rebecca? Asino ni Rebecca, tatang? Ay kat ti motor ko Rebecca tinagan ti motor ko, anak ko. Ay nawaw. Naimbag pa'y day ta motoryo, tatang. Ay kawen, tapno presentable mat akitain da. No kasta nga iparadak iti paraangan tayo. Day ta samat ti papapanan ti sweldo yun, tatang. Ay nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti agbabayak. Atoy, ibayad mo to Nasurok 4,000 day jay kahit keep the change. Ay baglaangan tay may kamari kunching. Ada na patag nga ibagakken ka. Anya dayta, Mari Dolores. Ada man nangag ko anagan ti babae idi na minsan nga agsarsarita dalakay mo ken ti kumpari na karubame. Anya dayta, Mari. Tsak nangag analaing no anya ti pagsarsaritaan da. Ada ak namin iti unag. Ngam ada na dakamat nila kay mo a Rebecca, mare. Rebecca? Tsak sigurado. Ngam isusamot tinagan ti babae na, mare. Rebecca, tinagan ti karibal mo, mare. Naimbag man tanagawid kayo, nanang? Amom ka dino asino ni Rebecca, Mary anak ko. Amo yung matgaya man, nanang. Kunak tumot ngamin kat. Adda babae ni tatang mo. Kamali kayo, nanang. Nene. Anya ngay ta nakakarton. Para ka ni Rebecca, nanang. Nagswerte matenday ta Rebecca. Adda pa'y package para kan kuana. Rebecca, tinagan ti motor ni tatang, nanang. Anya? Saan ka diyan nakunayo akurang ti iyaw awat ni tatang asweldo na kada kayo? Wan? Ti motor ti makagapo, nanang. Saan ka di akanayon arumwar ni tatang? Wan? Ti motor manan ti makagapo, nanang. Ado pa yun ti oras na para iti motor na ngam kada kayo. Simang puwatan ti piyes sa ti motor, anak ko. Wan tatang. Nasayat nga ron no kasta.
Rumuarak manan inton madamdama. Naa, sa dino ti papanan niyo kat kasangsang patyo lang tatang. Ag-joyride kami manan ka ni Pare Andong. Agpalaod kami inton madamdama. Anya, ag-joyride kayo katrabi tatang. Anya ti ko ng Tony? Sikamot ganyan bakit? Ag-joyride kayo manan iti kumparen. Saan ka di nag-joyride kayo iti Sabado? Sa paalimot ita ah. Naimbag pa'y day ta ang motor mo. Ne, apa yan? Pag silusam ka di ti motor ko? Naimbag pa'y day ta ang motor tay gastusam. Maipasyar mo pa'y. Siyak ngay, dinak pa yun pulos pagan ano. Ay nawaw. Diyak makita ni tatang mo, Mary. Nagawid ka di idirabi eh. Nagawid ngam narabian nanang. Itay na rin, nagdiritso itayan ti motor na. Anya? Kitain nyo no kasanunang aprosan ti motor na nanang. Ay, sana all. Motor ti karibal mo ka ni tatang nanang. Kasla alanganan pa'y amangabak ka. Kurang laangan kat kaida na amaturog day ta motor na. Itimplahan man iti kape bakit? Agpatimpla ka akin ni Rebecca. Na, Rebecca tinagan ti motor ko bakit? Katiso man. Apay kabalan ti motor nga agtimpla iti kape? Saan ka di anapatpatid day ta motor ngam iti siya? Na. Tunggal mariing ka iti agsapa. Agdiretso ka iti ayan ti motor mau. Awan pa'y mati ko nam akitaam no agang anges pa'y laang da tao sakbay arumwar ka. Ha? Maipasyar mo pa'y. Siyak ngay. Bigbigatan nga, binbinog kayo nanang, tatang. Kuna, tadimot makarik na ni tatang mo. Ay, nawaw. Manipod ita. Ti motor mulatan ti kaiddaam amaturog, tunay. Isimpam ti bodega. Taiso ti siledyo iti motor mau. Ha? Aday tan tatang. Nagpasugnod matan ni nanang. Ay wenyo, no diyo kayat ti maturog iti bodega. Ikam iti importansya kan oras ni bakat mo. Tapno saan ang madadaal, tinasaya at alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Gayam ti lumabas, Sheila. Sa dino tinagapwam. Iti pagtrab-trabahuak na nanena. Bagay mo ti bag, iha. Ah? Ken bagay mau ti make up mau. Ad-ada pimentas ka. Kas ka Latin ager. Si kakit dimit nana. Ay pudno ti bagbagak anya.